bersama Audio LC Production. Balik ke jamar remah-remah Asik. nih asor kerasa gitu tempatnya warung pedang pelayan rambutnya abang tumpakan nih motor doyo singa batuk senternya toh alasan nih obor kodok nyosor nih obor kodok aduh rada kelalen goyang Mama Puji Masih bersama Jasra Buana Musik. Tawer sayangku bunda ayo disawer dulu sawer permisi nih jalan lima mangkat di umar kaya sing warua untak aku karo rendang sing warung Sunda Wadid padahal si dewek sing ngebuangi duit ning alis dari tumpakane motor doyo singa batuk senternya toh alasane obor kodok padahal si nyosor bubur padok Gendra Buana masih ayah lu nggak belakuk ayah yang punya belakuk sawer goyang permisi nih jam 5 mangkat di umar cari maknanya sing warua untak antu karo rendang ning warung Sunda Tarik Mama Puji masih ada sawerannya sing nyamangit rabi ning umah koniri belajar medit padahal si dewek sing ngebuangi duit ning alis dari tumpakane motor doyok sing Berlaku batuk penting. senternya toh alasane ngobor kodok padahal
nyosor ning pupur medok.